Jamuma kwaba high golden TV G2 besa so besa subscribe channel like obe subscribe channel like ere ni che mo Betpawa Premier League ma results are equals over the weekend ya be sum ya hwefo ne etifo ewo golden TV G2 games ne sha ase ede fia dan 20th October 2023 ne sha ase Accra Lions etna efia ma Red United kwahye na kan miensa mu team mu baako Accra House of Folk etimi tena Accra Sports Stadium ne Samatex Equity Penku bi ntimi anhye go Aduana Stars echi Great Olympics etwa na kan miensa o team mu baako Emranto mutimi to entrande ma Aduana Stars no ebenya Isaac Minta otimi ball brace 2 goals ena Emmanuel Jenfi timi de baako so Great Olympics Abrante otimi te kan mom Emmanuel Entry no otimi te kan baako de ma Great Olympics Beche United ehye kan mienu a Brekum Chelsea entimi ensima dabrakra Dreams etimi echi Mediama ebo na kan mienu a team mu baako Kara ne bofo akota no etimi kwati penko bi entimi anhye goals Asante Kotoko any Nations game no etimi ende draw 2-2 na Emranto mutitu eto entena no Amidu Dara etimi ebo 2 goals edema Nations FCs ena Carol Kwatara etimi bo go edema Asante Kotoko ena Chei Michael etimi de ba konso so na game to ende draw na do ni chim e league log ne so a after match day 6 in Swatirman onko wo astani match bako sobo or 10 points Samatex in etosmienu enso wo 10 before kwata no etosmiensa enso wo 10 Red United e wo 10 points otoso 4 Aduana Stars e wo 9 points Great Olympics e wo 9 Asante Kotoko etoso 7th e wo 9 ohwehwe ma House of Folk etoso 15th e wo 5 points intino after match day 6 results any league table no ena ye de be som ya hwefo e wo golden TV so e be so subscribe channel like it subscribe channel like it edi am just one in a comment with your fan for